Kadang kita kata lupa sikit-sikit tu biasalah makin berumur kan. Tapi kan kalau setiap kali mak tanya soalan sama berulang-ulang, itu bukan biasalah. Itu otak dia tengah perlahan-lahan minta tolong. Kita tak perasan bila benda kecil jadi rutin, letak kunci tak ingat, lupa janji, tiba-tiba tak minat lagi buat benda yang dulu suka. Itu semua tanda-tanda halus sel otak dah mula penat dan kehilangan tenaga. Bila dibiarkan, perlahan-lahan memori makin kabur. Yang dulu kita sayang pun boleh jadi asing dalam kepala sendiri. Dan masa tu bukan otak je yang hilang, tapi semua kenangan indah pun ikut hilang sedih-sedih. Kalau awak selalu cakap, aku ni makin pelupa lah sekarang. Kenapa aku rasa susah nak fokus ke belakangan ni? Itu bukan sebab umur. Itu sebab sel otak tengah haus tenaga dan penuh radikal bebas. Sebelum terlambat, kita kena rawat sel otak dari dalam. Beri dia tenaga melalui tidur, cukup aktiviti mental dan nutrisi antioksidan yang betul. Bukan masa dah lupa baru nak cari rawatan. Bila sel otak cukup tenaga, neuron kembali aktif, fokus jadi tajam, emosi pun lebih stabil. Sebab otak adalah pusat kehidupan kita. Macam dalam EvaQ10, gabungan CoQ10, inositol dan folic acid bantu bekalkan tenaga mitokondria dan lindungi otak daripada stres oksidatif. Bukan ubat tapi makanan sel untuk bantu otak kekal muda, fokus dan cergas lebih lama. Sebab bila otak sihat, barulah kenangan kasih dan diri kita kekal hidup.